اسمر امان 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 دلبر امان دلاله امان اسمر امان 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 دلبر امان دلاله امان چگل القادورا جمان حق زوجي لوزود چگل القادورا جمان حق زوجي لوزود اسمر امان دلاله رندی به باجارات نرندی اسمر امان دلاله رندی به باجارات نرندی تو به وانا و گندی تو نازکال نوا اسمر منديل سليتنا دلبر منديل سليتنا اسمر منديل سليتنا دلبر منديل سليتنا باشو بسكي شدقينا إيمانوش كانوا بيرادستينا باشو بسكي شدقينا إيمانوش كانوا بيرادستينا اسمر امان 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 دلبر امان دلاله امان اسمر امان 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 دلبر امان دلاله امان چگل القادورا جمان حق زوجي لوزود چگل القادورا جمان حق زوجي لوزود ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibab xêr dem baş bînerên azîz dawiya heftê dest pê kir me îro jî bi straneka xweş bi dengeke xweş me dest pê kir belê bînerên azîz em her hefte ji bo we mijarên xweş û girîng amade dikin îro jî bi rastî mijara me gelekî girîng e lewra îro em ê behsa müdaxeleya ewil bikin dema havîn tê bû yerên we xenikandinê an jî di qezayên trafîkê qezayên li malê di qewmin mixabin di van rojan de jî van rewşan de jî müdaxeleya ewil gelekî girîng e îja müdaxeleya ewil çi ye çawa tê kirin kî dikare müdaxeleya ewil bike herkes dikare mesaja dil bike em ê îro ji pisporê xwe bipirsin bûn jî pirsên xwe peyamên xwe ji ser WhatsAppê kerem kin ji me re bişênin telefona me 0506 657 533 ji vê numarê hûn jî kerem kin mesajê xwe pirsên xwe an jî silavên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê min ê hêja îro stûdiya me de ne em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin em ê behsa müdaxeleya ewil bikin kerem kin em xêratine bidin mêvanên xwe jî
سروک هیوا سور دیار بکری احمد دمیرال هم بخیراتن خیر سلام سرچاوا خودش چاوی ماوست باشی باش çok şükür çavanım başı اجی باشم گلک سپاس مالا وام پسپوره مداخله اول حمزه زنگین هم بخیراتن ناف خیری دامن چاوی ماوست باشی سپاس şu anım baş اجی باشم مالا وام Stranbeş Nimet Yıldız gelek spas saat hoş müzikşen Ali Ekber Ergün müzikşen Ali Can Koçer müzikşen Saim Ertem mala vava بله بینر نزیز اما دست به صحبت آخو بکن لعولی ام وتری آخو تماشه بکن پاشه داوی هفته دست بید که به دست بکرنه هوایا کرم گاوا خواست خواه هنیک بکفت بگهای که خوار جهری کت کوار که خوار اوش جانوی کر قجنک دیسا بو سدمان مرنه و نخوشیان جبر کلمشان زیده بود. ام وان هفوکان گلکی ده بهیزن. ایجا مرنین جبر وان سدمان جبو ام کم بکن دوی ام چوا تف بگره. مداخله پیشی چیه و دوی چوا بکره؟ مداخله پیشی دروشن دنخوشی آنجی بریندار بونه ده دجارک ده درد کون هوله و جبو تندرستی امروان خرابتر نبه و به پاراستن لجه بویر مداخله پیشینه. مداخله پیشی آنجیا اول چما اوقاس گرینگه گراندنا سرویسا لزگین 112 چما مهمه د مداخله پیشی ده سپاندنین سرکه چنه مداخله پیشی لگوری ریزه چواته کرن جبو کسین مزن و زاروکان روش چیه دخزان ترافیق ده دوی پیشی چی بکرن دبویرن فتساندنه ده مداخله پیشی چواته کرن ده هر بویه رفت ساندنه ده مساجا دل تکرن آننا گواتشتک آنجی خوارنو و خوارن بپکه بر مروف دوی پیشی چی بکره گوا قجنک جانه اکی گز بکه دوی چی بکه وقت مر آنجی دو پشک بیکی و ده دوی پیشی چی بکره دروشن لزگین ده ریبازا پیشی مروف بسپینه چیه برسوا وان پرسان و آگاهین هین زیده تر به برنامه داویه هفته به میوان پاسپورت سر اکرانه براستی مداخله اول گلکی گرینگه هدیه جهاوین ته بویرم و خنکاندنه آنجی قجنک گزمروات که جانا کیزک آنجی کلمش جانا مال ده قضا درباستکن آنجی ترافیقا قضای ترافیکی ده gelek tişten sereme icat duvar roşandajı müdahale avul geleki giringe ama dest bir sohbet akho bakın led seri de mamosa tukhazım tenas bakım Ahmet Demiral kiye tişkengi de vikari remujli çimat vikari diki hem seri de tenas bakım paşa dest bir sohbet akho bakın navim Ahmet Demirel'e basli xwe mazî daxim 34 sale ez xebatkarî tenduristiyê min 34 sal maşallah 6 sala ez 112 Diyarbakır'da şugulîm şixîndî vê jî ez îdare û müdûrtiya nexweşxanê dikim û 6 salê jî ez li Hîvasor şaha Diyarbakırê serokatiyê dikim hem serok bûm hem jî alîkarê seroktî kiriye û di vê qonya vê bûyerê jî ez tam şugulîm el ser ambulansê jî şugulîm el 112 stüdyo telefonê digirî jî li merkeza 112 jî şugulîm 34 sal ez vî karî dikim Mala vava mamosa yani em dikarim bejim psporî vî işine îro hûr gur em behsa bi her awayî müdahale avul bikin inşallah. Saat hoş. Mamosa em jî nas bikin Hamza Zengin psporê müdahale avul. Hamza Zengin kiye? Em nas bikin. Öyle. Navim Hamza Zengin. Aji nezi 10 sala vî işî dikim. 6 sala jî heyvan sonra tıpta şuxlim. Öyle. Psporê alîkarî awulim. ون 10 سال تگو 10 سال نه مثلا ماموس 10 سال 10 سال ما ماشاءالله ماموس تگو 34 سال ماموس تگو 10 سال جمره گلکی دو بود yani hayameke dû bu derece maşallah malava va mamos icaz ve persem dest bebikin müdahale avul çiye yani demakam bejim müdahale avul ve avuli çi wara birame anji alikariya avul em bejin alikariya avul ya müdahale avul
وقتا که بویرک چه بو یا قضا کی چه بو جبوی قضا زاده یا جبوی نخوشا حیا خباتکاری تندرستی به مره چه آلیکاریه پر بکه مره kanıç ver bir müdahale avul. Yani bu Türkiye bir ilk yardım. Mesela emkare minake ve zede bikin ka müdahale avul şiye diye vakta yek nefesavi çık bu. Ya ji medil liber mere ket khare derik vi şikiya veya derik vi khun cihat ya ji mere rasti trafik قضاسية كيبو حتى سبور ورن حتى خباتكاري تندرستية وري ياجي مرة بيجي جن نخوش خاني هاي أمبولانس وري لوي جي مرة چه آلیکاری جبو تندرستية ويبكي ياجي جبو جينو حياتاوي چه خباتي بكي مرة جوي خباتير دبيجي مدخلة عول مداخله اول جماعه مساج وجي برسم ما قلت مداخله اول ولاتي ما قالكي حوجيه قالكي جرينجا اجا لغوري نريناوه مداخله اول چما اوقاس جرينجا ولاتي ما براني چما جرينجا çünkü hatta servisa lezginte ambulanste 4-5 dakikayı me jbul müdahale kına nahoş ve sürede ve zamanı da ve deme de آلیکارین اول لور بن حتی سرویسا لزگین وره جمع نخوش امبولانس وره جمع نخوش آلیکارین اول مداخلت کن نخوش باشتر به یا دا tehlike hebe tehlike ji ortaya rad be ji buna izaf kiringe İcame îro yek bir yek ez dixwazim bahsa müdaxeleyê awil bikim dema bu yerên wek trafîkê qezayên trafîkê de canem li malê dikevin tiştên serê me cana zarokek di qirqawan de tiştek dimîne zarok mukabin her tiştê têdixin devê xwe mamoste yani mesela îsal em di nûçeyan de em gelek nûçeyê manevraya hemlîkê me dît heta hinek dikin ya dibêjin em welatê manevraya hemlîkê ne yani dixwazim yek bir yek ez îro behsa wan bikim em ji xwe li ser maketan jî nîşanî bidin îca ez ji we veya bipirsim mamoste şaşiyên me di müdaxeleyê awil de çi ye mesela ez piranî ez dibêm dema ku qezayê trafîkê çê dibe gelek kez araba xwe hêdî dikin diseknûn qezayê temaşe dikin û hinek gidin tê îca bûng hêwan dixin îca qeza geştir dibe û ew qeza mezintir dibe yani hakikaten şaşiyê me di vî alî de gelekî heye yani ne tenê trafîkê de ez dibêjim şaşiyên me di müdaxeleyê awil de çi ye yani müdaxeleyê awil de aslında minkî şaşiyê em pir zanin bi vî havî em شاشی زانن مداخله اولی gerek mere خو بپاریز yani وقتا mere cem qaza ki mere di ya ji mere di insan ki dikib befetse velatê me hema zû xwedavên avê yani ji bo ku xelas ki pêşeş hebê dinê de avê dixeniqin ya jî işte ewlî li derkê qaza ki çê dibe hemen millet kom dibe wexta kom dibe tedî ya dur yekî dinê hat yani الولاتی ما نظام ناف خبر ادمدی ترکی قضا کر ملت شو سری توبون سه حب دور داویه قضا چه بو yani دوان تشتانا مداخله اولی دی گره اولی مره بویرا و درا مره محافظه بک مره اولی خو محافظه بک çünkü وقتا تعولی zarar دا خو وی تشتا نبود تندرستی نبود جبود سالغه yani جبود تندرستی اولی گرم محافظه خو بک از هرم وی insana از آلیکاریم کی پیر بکم از zararı ببینم اولی وقتا مره وی چیکا بجی آنی داویه ایجا جبو وی قضازاده یا جوی بویری ده درکی کو تعلقه وقتا وی تعلقه وی مرا اولی gerek وی تعلقه برطرف بک وی تعلقه دوام بک و تو هر تو مداخله بک و یا سرجی ایک چوری مداخله بک او جی ضرر ببینه وی ناب تندرستی و ناب مداخله اول جرا اول gerek مرا بویری تخبن محافظه و قرالا اولی
دولاتی ما ان شاشی تی زانبون اوه یعنی تو داره یک لعردی دکوه تو نزانه چی هما دیرک رادیل و رادیل داوی سر پیه خوی یاجی Gerek amanla laqenin ne sadece. gerek ne lakandır Demek yani Stevan hatı bişkestiran cimlevan Divan nigevan. tiştana da yani şaşiya mehenk yeheyi o velati meci jerd bin milli spor vakta olay ki çe bir giş serseri van top dibe İnşaat o demek kazayak çedmem. yani em derin temaşa dikin yaji em duhazın herkes dere duhazı alikariye biki yani aslında yani ne sadece harabiye haşa yani milletime duhazı alikare milletime qanciye hazdiki o vakta bu qanciye pe biki vardiki fakat bela qanciye şah zanın yaji müdahale avli nizane bi havi yani duhazı ki kar ki le biki zarar leçedi بله ایجا ما مستجبوك اف شاشين مكين ببن ام چاو تف بگرن يعني جبو هشمنديا ولاتيه مزيده ب يعني فكر رامانن ولا سيرفي مساله چي ون وك هيوا سور السيرفان داناسين دكن انجي چالاكي دكن از بيجم يعني شاشين مگلك زيدن مقابل تندرست يعني جبو مداخله اول ناوندا لتركيا پرچي bu merkez emşert bejin ilk yardım merkezi bir Türkiye jert bejin hiva sorji duvi havi de khabati van heye o navandi van hen 20 ne bajara van navandi me perdeyi jbu müdahaleye اول هي و ام دخل کی مراجعاتی هیوا سور بکجبو وی هاوی ام وی پروردهی دیدن وان ام وی eğitimi دیدن وان de eğitimi dişki pir ne zore yani zor buna ve şanslı saata ki ve perde ve eğitime bibine sertifika ki em دیدن وان و karın müdahale اول بخشکی و بزانه بونی بکی یعنی دوان eğitimime de وقتا قضازاده هات و قضازاده وقتا مرل قضا کی راست هات لبویر کی راست هات مری چر بکی مری چیکاری بکی و مری چوا آلیکاریه پر بکی گشی هم لسر eğitim لسر پرتوکا دبینه و هم جی بتطبيق يعني بتطبيق فيشا دعلم من وداويجي لسه ماكيت عند تجربة ما مستنشاني واند ده وزارة تندرستي سالب بقانيجي داوي واندخن سنافي واندخن امتحاني ودي امتحاني دي قدر باسبي وسيرتيفيكا كارب بقول ساعت خوش ما مستيجا جواب برسم her demek kumrov sertifikaya kadistene herkes dikare müdahale avul bike. Mesela herkes kare kriza yani demek kem için mecbuk am ehliyete bisterin mesela. Luraji hini metkin ya müdahale avul çava tekrin masajat dil çava tekrin hinga uraji nişani herkesi dikin. Le herkes dikare masajat dil bike mesela. Çünkü bu yerin krize dil kriza dil az bejim mukhaben geleki zede buna. راسته پشتی کو سرتیفیکاسیون شو آلیکارن اول artık kare müdahale edilecek ki masaj edilecek ki gerekip ki aslında. Yani demek ki keseki kriza dil derbas bike. Eko yani sertifikaya wan he az bejim. Dikarin takaz müdahale bikin ne olsa. Dikare hemen müdahale. Çünkü tabi ramın car ki spora kotum yani jihin doktor bejin unzanı benji hatta kudiste vara nekin. Yani doktora spora kidin eko zana vurabe hatta kudiste vara unnekin. Yani evrasta ne rasta yani. Yani ana mesela mi jbovi kalp krizi yani kriza dil çavayı mesela bu ya alikariya me halkime دخوازه هما تشکی بو همان هر عالی و تشکی بنیفچه جیزانه به دخوازه همان بکه اولی وقتا که مثلا مردی انسان کی که یعنی مرد شبه گرد و مرد کت شکاوی که اوی ویا دبگ قریز به و قریزا دل به گره اولی یعنی مرد بخواه کار مداخله خواه بکه yani müdahale mere avul mere bu kuhu herkes dora mere tine mere bu kuhu
و خکا هنکی و سرد منه بو خو Kukar mı bera bu اره وی خکا وک ماساژ کی لسر دل چیدی کی و دبی که حیا یعنی یا یک ور آلی کاریا مره یا جی مره حیا انسان کی مره خبیگی جی نخوشخانه یا جی جنب سپور کی حیا مره کاری به اولی مره آلی کاریا خبیگ فقط انسان وقتا دل بسکنه یا جی خون نر مجی مره کبه مرج هر شی خود داره تدید بین به ترکی دبین بایلما دتبیه جیده دبی سنقوب وقتا مره دی انسان کی هشیوی نل سری و کتی خواره اولی مره چو سروی همه مره نک سر دلیوی و مره نبیج مره مساجا دل بکی گره اولی مره لی بنر هشیوی هی سریوی نل سریوی جبوک مره هشیوی سریوی نل سریوی گره مره اولی مثلا بدنگ بانکه بدنگ بانکه فلان کس تو چاوایی durma revşate çavayı tu dengi mitete bütün bankırına denk mereli binere tu tepki ne da mere dengi mere nari mere vi kilke mere vi ki behejine vakta mere hejan mereli nari dise tepki tu çiki ütüneyi te te godar kirpe ve iyice te lebnare nefesavi deharu te işte singavi deharu te دلیویلی کهوی لینا کهوی مرل چند جیوی دنره. Devem nabzavan jibnerin nasıl? اره داوی مرل نری نابز. Kavandarın o hinkesi. yani nam insan en perci emre rahat bugri avi şah damari cerdi bejdi. şah damari avra insan dahab şah damari ve hi direkt kalp dert keve dil dert keve der meji o meji مجی خودی دکی و بسلمیش دکی وان هر دو شادماری نه شادماری قالند و مزن دیه مره راحت حس دکی ایجا گرم حس کرنا ویجی مره دستی خوب دین سر سینگاوی هک سینگاوی دنگی دل یا جی چیکاوی هات مره لبنره قلبی دشور گرم مره masajat dil neke fakat ki mere binere tamamen sekini o te nabzavi jî negirt hem ji destîvî û hem jî qirkavî tilê nere tuneyî û berê jî perdaya eğitima veya te dîyî gerek mere masajê bike masaj jî geçî psporiya wî Hemze daha zêde zane li ser maketa jî em karin Asat karî şanî bide krizadir yani demek kesek krizadir derbas bike me çawa masaja dil bikin. Alîkarên ewl pêşî têne bane xweş. Belê. Ser çoka xurûdinê. Pêşîl devê nexweş tirênin ka tiştekê devê de tune. Cana xwîn jî têne ma? Belê xwîn tê ji pozeyê tê ji goyê tê ji devê tê. Kalê dirêne tiştek hebe dikaribe derxe diliyê xwe dertxe. Zaft kur de be dernaxe çünkü çıxa diliya xwe tê ew ê zaftir here xwarê. Piştî devê lêrint em Tirkî dibêjin baxtî nehîset. Kam dixwazin nefesê nexweş nefesê behnayê dertkeve yan na deng tê yan na. Em çawa dikin serê ji paş ve dibin çenayê radikin ji orê. Xunêz dikin em rûyê xwe deynin ser rûyeyê ka hewakî germ li rûyê me dikeve yan na ya da deng tê yan na. Destê me ser sîngayê ka sîngayê dilêze yan nalêze. Wexta nefesê nestent em direk derdorêkî hebe em ciwa rica dikin bên 112 bigerin. Servîsa lezgîn birawerin. Heta servîsa lezgîn were em masaja dil dikin. Çawa dikin diliyekî me ser îman taxtasî Tirkî dibin îman taxtasî ser singayî qafesa singê yek ji jorê yek jî li xwarê û em Tirkî dîsa dibêjin îkî cih xuralî. Em tiliyê xwe Wek herfa cewin dikin hûn dipeyvin bi wî awayî. Em cihê tespît dikin û ser destekî xwe deynin ser singayî û em yadinê jî
rahat dikin û em masaja dil dest pê dikin. û distê xwe tedixin nav hevdû ne wisa Belê ew jî Liyê me nexweş nakeve ji bo giraniya me noxtekî tenê here ser sînga nexweş. Em sî cara qalb masajî dikin. sî cara Belê wexta em çawa dijmêrin heta deha jî em bên 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve heta deha em wisa dijmêrin. Piştî deha jî 11, 12, 11, 12, 13 heta siyar ew Esî vê harem. çima hûn dibêjin yekî San- vê du ve dem heye. Dema wan gerek te wek hevdû be. 1 ve û yani yek ve û 11 belê wexta hecelenmiş dibin. Gerek wek hevdî bin wek Ha, dema wan tamam. aynî be. tamam Piştî me sî carak masaja dil kir. Em sunnî teneffüs dibêjin jê re. Em pif dikine devê ji bo cigerê oksijen here. belê Em wî çawa dikin. Meriv nexweş yekî mezin be. belê Yetişkin be. Em serî dîsa baş vedibin çenayê radikin jorê û pozê dikin. Pozê dikirin carkî nefesê disîn dinê em pozeyê berdin dîsa pozeyê dikirin carkî dinê jî em nefesê dinê û em dîsa devam dikin. Fark yani masaja dil jî em wisa dikin. mesela te got mamas heta siyam dijmêrin û Belê. em masaj dikin Belê. heta çi kasî me kare qrîza dil bikin Heta çi qasî em dikin heta Ya ya çend cara- servîsa lezgîn were em devam bikin belê em devam dikin yan jî heta nexweş were ser heşê xwe û nefesê bistîne. Wexta nefesê jî stan em nexweş ser kelîkî dirêj dikin yani ne ser piştî ser kelîkî dirêj dikin û Ştik û behnewan derket Belê. ştik hatin ser hata heşê ser xwe heşê xwe. cana mesela bu yerên me qrîzê dil de ji bevlawan ji deveyan xwîn jî tê Belê. sedema wê çi ye mamosa tu zanî gelo Travma hingî mezin be û dibên îç xanima yani navayê de organê organeyan xwîn tê ew jî ji xwe davêje dervece Yani- devê wan datike pozê wan datike cana ji goyê wan datike. Yani Sebep ew e yani Qazazade wexta ez ek bibêjim Qazazade ne Qazazade bi qrîza dil be jêr dibe mesela fibrilasyon em jêr dibêjin wexta nexweş berî qeza qrîzê derbas bike vücuda insan tepkiye dedi. Mesela tepkiye yek jî eğer damarê qalb de embolî em jêr dibêjin yani xûn wexta bû pihtî û ket dil koroner damarê dil ji bo vücut wî çika derxe tansiyona xwe zêde dike. Zêde sert lê dixe wexta sert tansiyon bilind bibe wexta tansiyon bilind bibe îca vücuda insan wê tepkiya jî ji bo bertaraf bike di hundirê pozî insan de hinek damarê me jêr dibên qilcal zirav çîkin yani pir neqalindin ziravin cîda ji wir de xûnê davê jî ji bo yani me jî insan zarar nebîne yani Xwedayê Teala vî sîstema insana di hundirê wî de ji bo xwe xelas ke û hayat heqîqeten jî mühim e li ser rê erdê belkî en mühim hayat e ji bo hayata xwe bidomîne ji bo hayata xwe dewam bike vücut bi xwe jêr dibên otonom sistemî bi xwe ew xwe kontrol dike çi lazimiye karê bi ji destî wî were ew otomatik yani bedena me Xweda Teala ewqa xweşik ava kiriye ki mamoste bi her awayî dişuxlene wisa yani ciyek xerabe ew tesîrî li her derê dike sistem bi xwe dixwaze xwe mihafeza bike yani ana insan wexta ki didî dibe tep û dikeve mere dibe çawa hemen ket aslında wexta heşî insan nel serî wî bim yani ji sedî not xûn nare serî insan narme jî îca wexta narme jî bê oksijen dibe bê oksijen dimîne xwe vücut tepkî bi tepkiyê xwe dikeve xwarê wexta ket xwarê me jî dil tê sewiyakê
Yani dixwaze xwe biparêze newsa bedena we. محافظت که بله. وقتا الجور به قلبی مرل جیر به و کیم خون هر مجی ضرر ببینه جبهی هاوی مرد که خواره تینه عین سویه وقت دی آف کی تبی بجی هین آف وقتا سویا کی ده بدا خوش داره zaten خونجی یعنی چیکار وقت آوی و وی هاوی وقتا اصلا مره کت خواره مره بهش بو اوجی تبکیه کی وجود جبو حیاتا خو بردوام yani. ما حسین دixwazim li ser zarok û pitikan jî ez biaxivim yani dema ku zarok qrîza dil derbas bike an jî pitike qrîza dil derbas bike divem çawa müdaxele bikin lê piştî stranê ben basawan jî bikim mamosteyên hevkî bêhna xwe jî berdin em ê piştî straneka xweş ji Nîmet Yıldız û paşê me dîsa basa müdaxeleya qrîza dil bikin kerem kin.
gelek spas. Valla valla. بله ام دوام بکم ماموستا بمجارا خواه تجمره باستا قریزا دل کر yani demak قریزا دل ام در باس بکم دوه کسین لدر دوره چاوا مداخله بکن تگلک باش نشان مدا باور دکم پرانی مزن و اختیار قریزا دل در باس بکن نوسا ماموستا yani زارو کو پتک پر قریزا دل نزدنه نوسا ایجاز ویاش تپرسم ماموستا yani demak زارو yani iyi sal باور دکم مچن جارا نوچین زاروکا مچیکن نایه بیرامن لورا زارok pırtış تدخن دوی خو پتکین بچوک شی از بیجم زاروکین لمکتبه کودچین مکتبهجی خودکری ماموستین می دزانم مانورا هملیکه بکن بی اوایی گلک زاروک ایسال هات خلاص کردن ایجا دماکو زاروک تشتک تی خود دوی خو او تشی هر قرقاوان انجی بevlawan از بیجم دوام چا مداخله بکن yani گلک انسان پر پانیک دبن دوان روشان دجی مرا دما مرا پانیک دبه کلجانا مرا بجزده دبه مرا بنزانه به چا مداخله جی بکه ایجا ما مثلا تکاری و یاشانی مبدی وقتا زاروک تشتکی خوار زاف خزلیت خون شو جیزانن زاف عجلت کن زاروکان و کبا قرقاوان ده آسید مینه بله بله آلی کارن اول پیشی زاروک edit de çabale پیشی لیدرینه کانیزی دوییت تشتکی ختمیه یوصل زاف کوره نیز بهش خود درتخه نه نیز به چپش زاروکه بله دستگی خود ده سینگا زاروک bu zarok nekeverdi yani çünkü nafse 4 dakika da heşeyi hera vakta heşeyi çoğu keverdi önce ve birine gidici çedme İşbok oksijen naça şeyvan dikevin neyse iş haşt için her davi İşbu nekeve alikarin evvel zarok digre و beriye zarok bıçak şuhar vad ben bu iki vaktal piştay zarok xist تشتكي ختمية براد كوا أردي يعني نشخ خاربة. بله. بشتا زاروك ده آرا قولنجا ده بين جهرة جخوار جور وليتخه. جور ومليت. بله. أنا نوسا مليتخن. وای زاروکی هی ماکتا زاروک هی کارن سرویس. bu bebekaya o zaruka şanın peşi am penjara letxen. بله. املیدرینن درکتیه در نکید. وقتا در نکید به آلیکارین اول دست خورات کد وی شکلی کند که. وی شکلی. ام دینن سر نوای. دسته کی دیجی ام دگرن. من هلدن زار. ام زارو که هلدن و دکشینن خو کل ما مجی و صد زفره. ام بیناجی پنجارت. نابرا حستو پرسوده نه وصد بله لخواره نه کام سر هستیل هنکی لخواره سر نه والله نابرا میده او که بله بله ام وینا حتی کینگیت کن حتی جدوی داری شو ام خزلیم دالب کن ام زو دالب کن او متقدری زاروک اوی نفس چی بستی نه شو ام تلویزیون داشت بینن زاف özellikle mekteba çekbe مقام زاروك إنجي تشتت خن دفع خوي هني خلينا خوتت خن تشتت خوتت خن معلمجي مدعلة راست كن وهمن درتو زاروك شي ديسا نفسي دستينه ختمان دقده امسا مدعلت كن إجماع ما صدما كوبتك نو دس بخوارنه بك از بيجم نا gerek ديباج متماشت كن مقابل ديباف پر پانيك تبن يعني كو زاركي واني اول بجي چوجواندا يعني دما كو زاروك هنگي كو شير دخد مجه نكاره بجونه يعني هي نزانه مقابل درانه واجتنه يا هم زاف مراخلين تشد بينن دبي خو تشد بينن تدخن دبي خو بهر اوي يعني زاروك شو وصا كيفشتكن يعني دما كنت تشتك تبدي دستوان نزان شي راس تدخن دبي خو يعني ايش بك بتكن شو فهمناكن اجا دما دياوان اج باويان از بيجم خوارنه بدنوان برای اول شو دکوا که پوره يعني وكا ماما تشتكن وددنوان لدي ساجي زاروك جانا قرقاوان دد بينن جاهينغا ديوباف دويتش بكن انجي ديوباف تنبي دلدر دوران كي هبي از بيجم دويتش مداخله بكن ديوباف gerek şu alikarin اول peşi him bebel. Nasıl? Berikü bun diyobaf. Rastı çünkü zaf önemli. Peşi diyobaf bebek rahatın ser deste xo ser pişti. Meli xod xın nav piyed bebek. Digrin o dijdinin. Jbuin nekeve bebek. Bele. Sonra devi bebek eledirin katıştek he çıxıtmiye. Nezde yanna. Nezde beş xodi sadert xe.
نه نیزده به دیرک ببک دگره راجع سر دسته خونه دنی و پیه خود رشت که یکی گرک سریل خاری برینه دیس عملی خود که عرب پیه ببک و وکا چه مل زاروکا خزوی که مزن خز دیسا جر حتی جور و ام پنجاره لیتخن و پنجاره لیخز در نکت ام دیسا راجن دسته خونه دنی sonra em devê dirênin ka hatiye nêz ne hatiye. Hatibe em dîs hat karin derxin. Ne hatibe em her du tiliyê xwe deynin ser nava bebek û em pênc care baskî dikin. Derneket dîsa em pişta bebekê dikin. Heta kîngê dikin dîsa ya xizmandin qediya tiştê ku kete devê derdkeve em dewam dikin. Yani jî artık heşê bebek çû, bebek artık destê piyeyê nalêze, em sonra masaja dil dikin. Xwedênekê. Xwedênekê yani hakikaten jî tu tik pir me revat tirsînin. Hakikaten jî hingî ku her tiştî tê dixin devê xwe. Nikarim bicûn re bena dema ku nu dest mama dikin. Yani gerçekten hem manevra hem linge ji bo jîna insana, ji bo hayata insana giringi. Belê. Malum insan vakta bê nefes bimîne ya jî oksijen nere hundirê insan o xuna insan temiz nebe pir xesarê dawiyê di jîna insan de devam bike pir kêmasiyê dihêle. Yek jî zaten mere 5 dakika, 10 dakika nefesi negri yani mere hayat dikkadı yani. Nasıl? Çünkü hayat bağlı nefese. Yani nefesayı demek o insan felç bilmeyine. Sakat bilmeyine. Yani de olay ki vani de bu yerek vani de hem link gere mere zubki o tşma vakta ki yani nahoş yaji ek tişki pekiyayı bervi o keti qirkavî mayî yaji da keti nefes boriya nefesavi awli nişane awli wî merva wî çika zaten dikoxi û çavî wî fire dibe û awanî bi her du desta bi qirka xwe dikir. Yani cana insan tedî mere her rahma mereyê çawa zanibê wî insana tişkî ketî qirkavî yani nişane awli wî insana çavî fire dibe. O vakta her gidere sor dibe, daviye reş mor dibe, reş dibe. Wî insana çünkü insan vakta ki di nav xwîna wî de oksijen kêm bibe o karbondioksit em jê dibêjin zêde bibe çermê insan reş dibe. Yani xwîna wî bela sor dibe, reş dibe. Vî havî mere wê nîşana dî gere mere pir zû û pir bilez vê hem link manevra hem lîngê bicî bîne. Nefes vakta xûn mesela têra xwe oksijen neşîne me jî ya jî dil yani divan hücrê ek sinirê insan de o mejî insan de vakta bimre vücut nikavê gerî çeke. Ana mesela derek mere xûn bibe ya derek mere çermê mere birîn bibe dedî hemen مگو مثلا خونود کله هشمه نمیشیم خونو نکنه سیستم کی ور چکری همان کار خو تعمیر بکه خون همان دبه وک چراغ یا دبه وک هویر داوی مرل نرو ور قالق نده روجاد تلی نری عینی وک بری خودی دیستا yani vücuda insan ve sistema bu xaçet ki fakat da aliye mecide o da aliye dilde her de hücre van labati me geri nahi vakta bimre geri nahi ica hücre çava dimre vakta oksijen nere hündüre hücre veya dimre hündüre 3 dakika 5 dakika hek oksijen nere vera van hücre hemen dimre vakta mir ica geri nahi mesela dişbervi havi gerek بعجله و باللز مره وی نفسا گری بینه
ki o heşi vi insanal seri vi bi yani yeki mezin bi o خرينيش قركيتي يعني مرة زاني إذا النفس دغروتيني مرة عودي هر جمعي مرة ببكخ çünkü kuk اوجي سيستم ki vücut بخوا دخازı çi bükü Çok tamamen palastık yani. yani amcer ben plevra hayı o tamamen vücudu insan birden kasmıştı ki vakta wana vanidik dibi nefesi cealiye daviye de işte pekiyayı qirka insan ya jiketi nefesa boriya insan vücut bukhat xazı ve derxi yani. O vakta derine ket İyice mere her daviye mereci alikariye be vücuda vir bike aslında müdahale hem linge yani amaca ve armanca ve ev yani. Ve herkes zane benim samamış. Valla yani velatime Bavar kuvveti herkes zaneci ya. velatime diye kaza o çıkayı yani gene mere zane be zaten yani veya kanuni olarak o vicdani olarak o yani mesela قنجيا كأم حق سي دخازن ولاتم وقالي ما حق قنجي دخازن ودخازن قنجي بإنسان بك وعلي كاريا ما جهب دور برن يعني نوك ولاتي غريب وياجي وغربية ولاتم أنادولية ولاتم دخازة علي كاريا بهفدور بك بجيراني خور بك هيج إنسان أم هفدور ناس ناكنجي وقتا تشكيها سريوية متخازنة مالي كارية بكم يعني آلي كارية دولاتي ما دي أن مزنجي أزبم أبوي manevra hem linge mere bağlama mere çünkü insan ya dalmıştı bir ya hava kitte serivi tav dinadi tişki peki ya ber kırkavi o ket kırki döndüre 3 dakika ya 5 dakika hiç nefes negri 5 dakika de mutlaka gere merevi tişti peki ya bervi gere merevi nefesavi derke vakta mere dernek iyice dvi konuya de hani tişti dineci mere panik bike o mere kelejana mere pir bi mere nikare mere tişki mere dibi mere serajî bike di nav lepê mere di ron dibe tedî kurmancam dibe tişkî nav lepê mere di ron bû gerek mere bi zanebûnî bike û gerek mere sakîn bi yani em müdaxalê de û di vê jî em ji bîra nekin di mere خبری بدی 112 yani te olay ki di ya bu yer ki di muhakkak te güvenliği girt te muhafaza kir o te des alikariye bike mere 112 jibo spor verin jibo ambulans verin mere bawan ki hemen te tabi tıbbi malzeme jibo var heye ev daha mere çetirzane yani bakab mamosta herkes şey gelek caran 112'da tişte bela sebep yani tişte boş azbejim müjil dikin telefoni wan dikin jibo veji gele tiştek tekirin mamosta eku bela sebep digerin cezayek dedin mi gelo? Yani 112'de bir ücreti o tam telefon edip tiştine bizi bir e-mail bizi merakare le Türkiye le 112'de bigerin tamamen Avrupacı velatı Avrupacı kış 112'de 112'de be her telefoni merakane bigerin خطا مرا هبتنا بيجي وديك خطا مرا تلفون لي نجا لي ناكشي نجي توقتها 112 دقيقة 112 ديريك مرا تشدكي المركزة 112 شغلي من جسدي نودو حيش تلفون يعني بلا سبب Şöyle bejim amasına telefon dikin. Esmer meraklıymış. Çünkü insan telefonu ise doğazda dikin. Şitektine be. Cana az veya bejim yani gerçi minak diye az bejim seri sıva beri şifaki haya saat 5-6 şivan pırmedger yani. Şivan. Evet şivan pırmedger. Şivan. Yani şivan gede mey buçuk 10-12 sali derin işte seri
برخی خود دبن چیکا دبن چهره اون سری چی یا جیل نواله لید نرتنی عادز دبن اول مدگریان yani gedeyci per zanebuna vanci tineyi zarok diger yani cana mücevalam xabatkari wir midgo vela merel serviya literatür ki yaz ki pertuki per mezine yani maalesef ve bilinca ve zanebuna bemertine yani nabeci mesela el sedu donzla bigerim evi çima ezi engeli çi dibim ez kevin peşiya çi yani vakta tu vi xabatkari sedu donzla tu meşgul biki belki pir tişki lazım heye ki دخوازه خبری بده نهیل او یک ایدو دا انا قانونی جزایی هی یعنی گورا قانونی دولتا یکی به غلط و ما دولي بوليس تكن ما مصدر ماكو هناك بلا سبب بقرة yani beri sedu dozda sade jibo tenduristiye bu ana tamamı sedu dozda hem jibo itfaiye hem jibo polis hem ji tenduristiye giş bunu yek yani mesela ki telefoni sedu dozda bu kijan telefoni kijan e-maili kijan velati kijan noktayı belli be yani ana sistema Türkiye kahatiye es jibo sedu dozda per sistem ki giringi o xoşik çi buyi çava yek telefoni mere diki de ekranı aynı ana vak ekranı televizyonu ile karşı mere noktavi ser hariti belli be lik telefoni mere jibok ambulans zutur herden jibok ambulans zutur herden yani adres nerede ek telefondaki adresi kona be ya illa dibejim beri daha zor bu yani beri mesela telefon dikir vakta şugulim telefoni medikir dugu zu ambulans bişini yani işte panik verdi ya tamam sakin be dugu zu bişini tamam azmiz zu bişini kü yani dibe de umhala bişinin azin ha adresi jwer bibêjim yani vaktak mere eşi mere ne seri mere panik be mere nizan mere dibe kelecan dibe memzan çibejer tabi gere mesela spore burcuya yüzü esedu donzajı zanen em aliminin me eğitmavi diye em dibe sakin be mesela deru durata ana çehi ki heyi haberdanavi mere zane yani bu yer hati serivi anji me dxapine diye ide mere de alim yani can herkes tuhazım bu kapinci yani insani ya yani velatim insani garip jitede fakat sedi ilo nodu belki nodu haşt velat tam ana rakama yine sedi nodu haşt yani bela sebe yani ben bela sebe digerin fakat şimdi bir sedu donzda mesela beri spor yaji ambulans bişinici bu müdahale çi lazım be hakiki karşı nizanı be juar kaldı ki dibe vani bi haya amten mesela avji tişki mühim hizmet ki pür xoşu yani mesela az dibe ilo tişkiyatı bir seri me o yel keleka mı kaza ki der baskiri ya nizan ben şerbikim vakta mere xoşiki buzanebuni mere telefoni sedu donzda bike sedu donzda bu mere tübü bir nizan mezi çerbikim hayak wan spor yaji ambulans bir gece servan به سه دو به تلفن دبی آوا بکی مثلا نخوش آوانی بکی مثلا می به لجمره یک کتی و هشی ویسری ویچویه دبی لیب نره قلبی شغل ناشغله تلی نره دبی ویا انسان کی هشی هیچ نل سریوی و نکانه خوزیا خود دا قرتینه انسان کی وقتا که نکانه خوزیا خود دا قرتینه تو سر پشتی وی وقت تو دفتسه çünkü zamanı bitedi bir zamanı çok keti kırkavi gerek van tiştana mesela merezanı ica bir telefonu bir vi havi reddi vakta ki merezanı bir da kutatın dinavi tineyi
o heşi vi nel seri serpişte na mere gerek vi biqalbini nevi yaji devru seri vici karı nefesi bir yani cerdibejin çok pozisyon. Yani dvek am zamanı van daxil nefsa ma mesaj bu yani tu bizi ver mere bizi verin zaten zaman bxaji derti yani serpişte ve keve yaji poz mozivi Çünkü mesela oktu bir mamasa zamanı van dişe paştı o sadmine debiramın de dersten müdahaleye yani alikariye avulde mamosteme de got kefçiyen dar devam ve konu tekniş bu zamanı van dişe jipaşta neçe mesela yani gora vakaya mesela tu beketini beketini yaji beçike keti xare o am zanın mevki piştavi mesela dubik zarar dibe tu tevbede ve insana ve yani daviye ki hayata xad bedomine karı mesela navi berjer puş bimine ya fez derbas beki jiber vi havitini karı ve tevbede وقتا وانی به تو زانه که تو تی تبده اوی زرار جیب چه به تو کاره وقت تشکی بده تی خورتا درانی وی و توی زمانی چی داوی تو درخه جبو نفسا خو راحت بدو بستینه یا جی مثلا هیچ زرار ندی به توی تی قوما پوزیشنه امجی پوزیشنه قومایی pozisyona komayı ne serpişteyi mere ya serkele ki yani divan nevi ki karı bir rahat nefes bigre o niki vici dikşini berzkivi jibok bir rahati كهشي بها سريوي كارب الراب السرخة دسكي الفيالي دسكي العالية ياجي مثلا مبي ناوي كارب خزيا خدا قرتينه o nefesavici deru te be çi te be tansiyona viya keti te be şekrevi keti te be mejiyevi tere xun naris mejiyevi merekare 25 derece nigevi bilind ki vaktat nigevi bilind ki vaktat nigevi bilind be ki vücuda nigi insan de duvan damarana de çukhun hebe اوی هر عالیه سری اوی هر عالیه مجیوی وقتا چو عالیه مجیوی خون چو سر مجی و تیرا خواه اکسیژن گرد zaten هشیوی تی سریوی yani beri insan bükeve yaci heşivi her serivi her tuzanı mesela tansiyona viketi be tu vak o tungivi rak birden tülenleri çavi khavat ki yani bana vakta dxabat naxoşxane de şغلينه ما bana pir çavdi me o tecrübe ki mezniye bele hin kes ma mosta yani kesen ku am nas sıkır am zanım ku da xoşiya şeker anji da xoşiya tansiyon bu han rahiye am tahmin dikim ku çahat yeserevan am bejiya şekrevan keti anji tansiyonu wan keti helkşiya am fam dikin le gelek şaşiyen meji hene ma mosta diwan rawşanda canam nizanın çahat yesere ev insan am rast nigewan ratkin anji am avdidin wan am jen kolonya listevan datkin yani şaşiyen meji gerek hene nav gelde bavar dikim hinji afişmenji tam nehatiye belav kirin duxazım bahsa wana jibikim lemet disa habki behna xaberdin me navberek bedin ame lra behnokek den namestane kadın nimet yıldız godar bikin keremkin Derdimi yek bu
تکر سر حسار الجوی جانی خبو مبزار دردم یک بو تکر سر حسار الجوی جانی خبو مبزار دردم یک بو تکر سر حسار الجوی جانی قبو مبزار دردم یک بو تکر سر حسار الجوی جانی قبو مبزار دردم یک بو تکر سر حسار الجوی جانی قبو مبزار دردم یک بو تکر سر حسار الجوی جانی قبو مبزار حق دردم یک بو تکر سر حسار الجوی جانی قبو مبزار بله ساعت خوش مالا بابا بله ایجام دوام بکن ماموستا مگوت ماموستا جی باسکر تجی نشانی مدا ماموستا لسر ماکیتان تماکو هنه قریزا در باس بکد و چاوا مداخله بکن مانوریا هملی که چاوا تکرین لیمو خوابن دمال در و مروه کی ببینین کش هشت چویه راست راست هم چون آف دادن وان ام جوان حرکت دکن که هشت چویه نه چویه ام وارد کسر نگام کولونیا دادن وان ماموستا دماکو املی در و اشته بپرسم دماغ امل در و مراوک ببینن کش هشت چویه اولی هم چی بکن؟ هم چه مداخله بکن؟ یعنی ماموسا دماغ قریزا دل در باز کر مراو چی بکن بحث کر؟ بله لی هر وقت هم نزانن که قریزا دل در باز کر هم نزانن که چه هاتیه سریوی مقتا کو هشی نخوش یعنی نخوش لعرده هم پیشی چن باله هم جیت پرسن که دنگی مچه ناچ یعنی هشی سر نل سریویه بله دنگی مل وقتا نچه ام دیرک سرویسا لزگین کرن یا دا یک لبامه هبه ام جیرت بیجن که هم بگرن sonra ام دیسا نفسای کنترل کن نفس دستینه یا وقتا نفس دستینه ماموستا yani مروه کو بهنای درد کوان دننا که ام شکی در کنترل بکن جبیولاوی آنج دماره وی جدستیوی ام شکی در کنترل نه نفس ام چوا کنترل yani mühim ki jane ام نفس شو مخاص کی دا شانی دا ام دیسا شانی ودن نفس چوا ته کنترل کنن ام سریش باش فد بن چنای رات کن جوری و ام ری خود نه سر دوی نخوش دست خود نه سر سینگای ام چاوی خوب سینگای سیر کن کد لیزه یا نه لیزه شو وقتا نفس استن سینگا مر دلیزه یعنی بله بله و نفس سر چاوی متکبه ناکبه ام این پوزیونا ما وسایه نفس دستینه تنه هشیتنه و tepki ciddi aslında. Em dibêjin ev
bayılmış bir yani. Tene heşeyitine. Şu ekol ba me hebun servisa lezgin geriyen, 112 geriyen ambulans Bele, oraya da bele. yetti. Em tkarın çıkıyor. Tene heşeyi çubuğu ve em tkarın piyerakin 45 derece, 45 derece em tkarın piyerakin. Evet. Çenteki Bele. tekne ben piyeyi. Gömlekayı em tkarın sızkın, kırkayı em tkarın sızkın. Bu rahat nefes ebistine. Bele. در دور زخم ملت توپ بن کام بن امکارم و بالا کنج بوی راحت نفسی بستینه یا مداخله مد هشبون yani çuna heşbun da vusaya امکارن وسام دالب کن Yani edi havin cihat mamosta gelek kes için Bahran. Lhereme gelek kes xotet xın zarok ji prani xotet xın çeman. xotet xın golan ji bo hepke henek bin ji bo soberi bikin. İca mixabin demak havin te bu yeren wa xanıkandine ji geleki zede dibin. İca işte pirsin mamosta bu yeren wa xanıkandine kesek li bahre anji çemeke anji li goleke bixanke. Demak ew kes ji nav avê were derxistin divê ewlî çi were kirin? يعني Hatta 112 were em çawa müdaxele bikin. يعني مداخلة أول سري إنسان يعني حياة بنيجي إنسان شهب جبوي مداخلة أول مرة شربك قش بتجي هاتي كرن وجبو حياته إنسان جي برجرينجي مرة على ما عندنا في الولايات معلوم انكي ولايات گرم روشلاتا ناوین ده ولايات جي ده ام برج گرمه بلا پر گرم و هم انساني ما گرمه هم انساني ما گرمه هم هوا ما گرمه بلا وي جبو وي گرمه ام هنكي هينك ببن ام دارن هما گول به بحر به كور بير شبه ام دارن دكفني حتى انجي الولايات ما انجي ورقم شيء به حوزه بلديه اسس شيء دكي بلا قديم دارن دكفن وان حوزانا ياجي Ben çapkın hazır henik bir mamosta. ياجي بدون Yani bahar كيتيني o çem diste herkes inak eva Evet. mamosta. أريزنا تيراما تشكي ما هي تيراما هم قولي ما هنن هم بله، بله. آوا ما خوشن و قنالي نو چه بونن آو چه بونن براش چه بونن وقتا وان تشتانا زيده بونن tabi امجي gerek لتشنا مقاتبن قديما يا بآوي نزانن بآوليسكي نزانن dedi şu ketin abi o da abi de yani per haberi ne hoştin Soberi jin zanın yani muhabet. ne bir soberiye zenna bavliski emcer bin avlisk ne zanın o derin de kevin abi o yani hinki de kevin çikeci per zanebuni xana vejin aveci bir havi maalesef per bu yeri فتساندني دما داوية دم دبيجن جا هافين جي جرام جلفان تشتنا مخاطبن أول مداخلة أول يعني مردي إنسان كي كت آوي أو كت بانيكي كت بانيكي ده آوي كت بانيكي يعني آوي أصلا مرد أنا باش بوم مداخلة أول يعني دناف آوي ده مريوي تشاوج آوي درخه çünkü ve velatime de per medinin deru doriye me o bajare me dugundi me de me per dinin yek dedi berik bifetis de kevi panike peş hab khadave her peş tevde de ave de fetisin yani haberi vani perti haberi vani mere per de bizin gerek avul dedi meserid go müdahale avul لازم مرخ محافظة بك إجت مردي يك خنقية دكي بخنقي مرا هكتب الصوبري زانت أوليسكي زانت بقرا مرا أولي جداوية وي باش وي دي مرا هر بوري وي ويا جيبو مرا خنقل نافلة بيبي وقتها تخص نافلة بيبي نديلي تب صوبرية بي أو جي تفتسيني فقط تب هوا كيوي درخست يا تداركي يا تبنكي آفيت وي جي بيجرت وهات أنا نورمال يعني بشكا سبي جي مرة نفسي دغري دور د أف هر تيك فور وقتها حياك
heşi insan servi bir avnar kırkavi. Yani Xwedê Teala wer sistem ki çekiriye ki av li qirka mere keve mîda mere vedibe nefes boriya mere xwe digire. Dedi ev zengiloka mere em jêr dibêjin di zengilokê de yani deryakî digirî deryakî vedikê işte Wexta mere di avê de av çû qirikê û bibîne temamen wî tirakiya em jêr dibêjin wî tirakiya temamê vücut qapa dike. Nahêle av here. Av aslında insan wexta di ewilî fetisandinê de mîda xwe tije avê dike. بله Mîda wî tije av dibe dawî heşî wî serî wî here av dere cigera wî wexta derxist mere derxist ewilî mere lê binere hege heşî wî li serî wî bi heya karibe bira bikuxu. Kuxuk vücuda insan pişka insan birden او avji avazede jide avaz ede jî derdikeve û Xwedayê Teala jî wer sistem kî çêkirî wek asansorê jêr de trakiya çîk hebe derdixi jor. Bi vî hawî gere ewilî mere bikuxin wexta nekuxiya tê hêdî wî kêlekî bike û tê li pişta wî eyn wek hem lingê tu zikî wî çixwasî çî bike di cîgera wî di çi av hebe tê wê ava ji bo derkev derve. Çünkü av di cîgera wî de hebe û tu çi alîkariyê pêr bike ya nikare nefesa xwe bigire tu feyde nade. Ewilî gere bi vî hawî mere cîgera wî çi ava ketiyê ya di qirka wî di çi ava zêde hebe tu wî ava derxe te wî ava derxis pêve tê lê binere qelbê wî dişuxile an naşuxil ya spontan em jêr dibêjî yanî ber xwe ve nehewcî mere alîkariyê pêr bike nefesa wî dehrû ya tê hek nefesa wî dehrû tê tu pir mere gere pir qarîş wî nede zaten mere telefonî 112 bigire ji bo spor ya jî ambulans were û wexta nere eyn wek mesela krîza dil çawa mere müdaxale مرا به dike هوا دمنه به اکسیژن دمنه و وقت بویرین وقت فلجه در باستکن سقط دمینن او جی تشتك ام ناقازن تشتي هري زورجي شخوا او ماموستا جبو ساجم دبيجن يق مداخله اول گلكي گرينگه هم د قريزات دل ده هم د خنقاندنه ده دماکو کجنک دز مرف بکه به هر اوای گرینگه هینما بس بکم ماموستا مجارا میرو گلكي گرینگه او خوشه لا امورا بهنوکک بدن tamam. بله بینرین عزیز امین ها بره خو بدم بلیسه لورا لور فستیوالا فیلمان هاتیه لدار خستن جارا اول بلیسه فستیوالا فیلمان هاتیه آوا کرن حواله me Emrullah Yiğit nihal uraye eme jwe agahiyen green pistenin bele Emrullah nihal biliseyi ravş çavaye festival çava der bastı be Dembaş merhaba Dembaş Mavus Selver gerek derhiner o listik fan sinema hazliver civiyana cara evle festivala hani festivale ki navneteviye arast gerek cihin cuda filmin sinemayı o belge film o kurta film hatine vakidin ne tenil navenda bittisi lahmi navçeyvan haruş film o belge film tene nişandan az inha derbazı cem derhiner o şevrmen de festivali bemu ve derhak vi şevrmen derhak festivalda agaham deme amusta merhaba jere merhaba em kurtası dikarım en az bikin bale az mahmeşa festival başkanıyım ben amusta festivala ve mihrican ve çava derbaz beşteriya milleti çavane festivalimiz Zafrında halkı bilise teftum hatta bilise muş juvan hatine am zaf gelek memnunum tepki milleti çavane milleti temaşa kine millet ihtiyacı millete heyec buna festival yani millet buna kenandı buna kültür buna sanat her zaman ihtiyacı memlekette de zaf kültür sanat faaliyeti nabi
Mecik bu bila festival filman bi. Bila laha mamosta bin, oyuncu bin, bila havra halkcı bibinin. Yani bejin hane ilçe meye sinema salonu vantine. Böyle efkaraki pır piruze vekidi mesela bejin yani bittisi yani aras yani plato eki doğal değil mi? Doğal plato. Undarak mesela eki derdora bittisi da jibo çekina filman tv mehrican kat peşniyere ki usa hat şu ara. Nam mesela amdo hana mızafir anda. Nava bilise megara ya gotunca bilis duvarı wan, ardı wan, her cide tarih heye. Mego he cime randci heye. Mesela amsabe çına gola Nemrut. Jüvem çına Selçuklu mezarlı, Ahlat. Jüvem darbazdın vani. İroje tev mamusta her ilçeden ha da darbaz buna. Ve etkinlik heye, söyleşi heye, film göstermeye. Jbonavi niyet ama heye inşallah hudaske se çarmağında film çetkina. Bilise inşallah me betrumden inşallah. İsmu şu an tevci aynine, tevci ardakine. Bila tevanda çibi. Rasta mesela Merdin u Midyat dertkiler peş le em dixwazin und beje em bittiz pvi festival dertna peş u belki reza film idi be televizyon vernek şandı. Mardin zaf kültür sanat alan peştaya. Zaf yatırım kirine. Organizasyon van gelaya. Eclü düsehab festival danışmanı van bu. Çom yani organizasyon ama tavan daruntura. Ama uluslararasıya satü daha ülke laha film hatine kıymetli. Buna bilis mesela tarih avice mina Mardin'e yani Kevne Jbonavi gobben bibinin mutlaka film çedbi. Filmin biyanıcı kat seril festivallerden anla yani yabancı filmdi ben. Bele bele. Biner Aziz na Mlemeni Çepeci liskvane ki heye Fatih Fıratuna biborun avjit mitvi mehricanı da cidigre emin ha çampasajı jüb persin ki ku merhaba. Merhaba, selavu reis, roj baş var. Abxiratın, serseranatın, serçavanatın. Malatava. Canım meci piroz mübarek bijme hamiyara geleme bilise navçetme nurşen hamiyanda. Evi ku beştare liha büne listik van etme. Bejin dernek başkan yetmene. O İstanbul Barosu Tiyatrosu çekirnavi havaleme brez serokime Mehmeşa Çelik Hakan Toron oral verda. O gel etme bilise navçeda ku hemi beştar bine slavores spasiya ka peşkeş kim jara. Mucib xeratış me hamiyara mehrican piroz bi. Malatava keko vakidin mehrican çava li qadı çid bin bertegi milleti çava yani millet alaka ki wan hej bu filma. Tekiliye ki xurt nava milleti da çebi hem bajarı me bilise hem navçetme nurşenda تعتون بلیسه خلات الجوازدا جوشه کی معزن هات ما دگو افقاس چنابی افقاس گران نبی ل دوی وار زاب چیبی هنه کی جیت آلیا مدیا ده کماسیا ما چیبی اما ان شاء الله جور پیدا چتکی باشتکی خورت ما چکن هفت ما اول ما اول بريس سروکی ما محمد شرات نلور ام نافچرا مجلبین ما گوتن سوی مهریجان ام چتکی مجلب موچد ویژن درباره ویدا مکانج مرا آلی کار یبکن گوورن هوالی خواه بینن بلا ملت و ناس بکه کاج سوی دا امی رزه فیلمه که آنجی سینما کی خورد ام تبر چکم هم ولات etmeden بجن hazır platformaya ملت مجی گله کی باشه مبلیسه نافچت ما همیان ام تخازن چتکی باش ملت خواد را اج 20 سالت نبر ویدامه دیستیکوانی شانوت کم استانبول دمه بیشتریبم لبا هوال محمد شاه اجید قادروماندا تشخولم سلاورز جوراجی سرسران سرچمات Malatava bu em gerek spaskin beli Ayşegül Khan liblisi gerek navça o bajar bitisi alaka gerek jvan filmana o bir keyf hoşit için o hem bu nasına bitisi bu derfeteki baş hem gel vi keyfu coşi dit gotnek perspektivi hem kerim ki هیت گلک سپاس که مالوا آوا امجی گلک سپاسی خوش جوار دشینه جان قره جبلی سر دشینه مالوا آوا ابی مجرا خود دوام بکن گلک سپاس
بله ام بمجارة خود دوام بکن مگوت مداخله اول گلکی گرینگه ام هور کور ام ایرو باسم مداخله اول مگو ام بکن ایجا ما مستد دمکه بویرن وک گسکرنا قجنکان آجالان مگلکی دبیست يعني وان دمن داوی ایدی کم بونه لی آنکه هاوی جیته گلک کسی دچن سیرانه دکن دچن دارستانان شخوره دگرن ایجا بویرن وک گسکرنا کزکان لکلمهشان آنجی پرانیجی قجنک گلکی تعلقه از بیجم ایجا بویرن وساده دما قجنکک دویج یکی برده دج یکی او بک گز بک از بیجم دوام چی بکن ام چاوت هف بگرن هاوین چی بو ولات مجی ولات کی خوش شیرین پر دی خوش دی گره هی و ام گره وش کیفیر يعني ولات ام حزدكن ام دخازن ام بقرن يعني وقتها قريد مداخلة عول جبوك بارازيتا ام دبيجن قجنك كنجنا ياجي مركاري وي تشتا زيده بك موز موز كلمة شبان تشتانا قشي قريمة مداخلة عول زانب ناوان دي ان جبو حياته انسان مهم كان يقرم قونغو اتشي هما كان هما سيم جرد بيجن يعني نخوشيا كي پر گراني درباستكي ياجي حياته خوش دست ده حياته انسان كار بقدين ور تعلقات چه دبه دوی جبروی هاوی گرک مره تشکر کن جبروی هاوی گرک ام مقاتبن جبوک وقتا ام درکتن پیکنیکی یا ام درکتن گزماغ کی ام درکتن گر کی ام چو سری چیا کی یا نوال کی یا دارستان کی جبوک وان تشتانا ام خو محافظه بکن ام هنکی کارل خو بنر مثلا ای عول مره سول کی خوش تخ نگی خو اول سر سولا خو و پانتور یا جلی خو لباسی خو مره گریدی که خشرات نکاره بده که ناو خو بگی جنجانی مره و مداخله اوجی مره کاره به مداخله عوله یعنی بری مره مداخله عول بک مره نیله مره لما خو تشكا خو بسي مره خو محافظه بك اوجي مره کار به واجب مداخله عوله فقط ما تم مداخله خو قش ما لما خو ما قش ما خو محافظه كرجي دبك بسري انسان وقتها سري انسان جوان ان مهم ماجو كنا وقجنك مهم هنك ولات لي ما جناه هنك جيجر من قجنك جناه قجنك وقتها بوجوده انسان دقري مرة حس ناكي يعني درك مرة نايشي ياجي تشكي ناكي جناه شوادك وقتها بخونا انسان ودخو بوي هاوي حياته خو دوام دك يجبوك حياته خو دوام بك وهو خونا انسان جي بكشينه او كلمه شي ورنن تش ماده کی برا خونا انسان ده çünkü خونا انسان وقتا لاشه ما دزلقه نفسه ما وصل لوراد مين بيف دزلقه ويا بالدرزيه خو بری خونا انسان بکشینه جبو خون çünkü خونا انسان وقتا دامار درکه و حشک دبه yani سوي نامين ماي olarak namine جبروي هاوي عولي بري بكشينه درمان ki bera nav ve vücuda insan dedi وقتا وي درمانا işte beri نخوشي بوي كلمه شاهب مثلا وقت مالاريا مجد بن ستما نخوشي او وي ماده هندوري دهندري وي كلمة شادة زيادة دبي وي ميكروبات زيادة دبي وي ميكروبات وقتها بإنسان ودي وي كلمة شاد بإنسان ودي وقتها بري ودانا وي جبوك خونا إنسان بكشينه وي مادة برا
xuna insan dedi vakta bara cildi insandı, bara çerme insandı ve ya ijavi bu mikrobajı derbasi vücuda insandı bu ve nahoşi geçirdi. Cemamosa demek ku me fark kir ku qijnik devmek kiriye. Lura dimine nevsa. Evet. Em xop karin derkin em teqas li serî nexweşxaneyan bidin. Yani demek em malê derkin ev talukeye ne talukeye Yani- çawa tev bigerin. Kızınık u gene vaktak bir insan bigri mere perfect nakej. Vaktak mere çu gezmak ki ya mere çu der ki Daristan ki mere çu çoli mere hat ya ji velatliye mi mesela insanı be mala hayvani vani mezin ya hayvani vani birçok işte pes xwedî dikin ya dewara xwedî dikin çünkü li jî pir qijnik û kene henin ya jî kuşkê wan heye pisîkê wan xwedî dikin vana wexta mere çû cem wan mere hat malê mere xwe sağ bike başê yani sağkirina wan çawa mere xwe arama bike em dibin sağ bike Em bedena xwe biner. merel bedena xwe biner çünkü merel his nakî yani wer ewilî pir biçûk jî mere dibî qîwek şanikaye tu reşaya wî bibînî jî tu nizanî gerek tu wexta te reşayekî di vücuda xwe dî gerek tu wa lê binere hela bê ew ya jî em mere dibî qîwek belalûkayê ewilî mere lê nere mere pir ferq nakî dawiyê wexta mezin dibî mere lê nere genê hek mere dî ev genê ya qijnikê hemen mere pê digirû mere ditirsin mere dikşînî halbuki wexta tu bikşînî tu dipelçiqî wê xwîna berî ki ji vücudê te ya ayan ji derkî dinê di çi di hindirê wî de bi tu wexta tu bi zorê tu derxe gişt keve çünkü bağlantıya Derziye wan heye ne? Derziye wan Derziye wan Wek didam çerme xurtumê min oldu. aslında wek xurtumê yani tabii ji me derziye ama ji war mesela vücuda insan mere ji derve ana lê ner mere bir ticari çîna ba halbuki wexta bi mikroskopê mere lê ner mesela çawa ana em xwîdan didin wê xwîdana dernê vekirî heye ki wan xwîdana em didin Aynı işte divan cî vekirî de o xwîdan jê derdikeve ew jî dûr di xurtuma xwe bera çermê insan didi û xwîna insan dikişîne. Îca dûr di wexta xurtuma wan daîm di devê xwe dixin wir wexta mere bixwazin mere wî derxe çi dindirê wî de bi di xurtuma wê de daha pir mere bera wî jara wî mikroba daha pir dikeve canê insan. Ji ber wî wî gerek muhakkak bi sporî û bi zanebûnî mere qijnikê özellikle qijnik û o kene gerek mere bi xweşikî û mere bi zanebûnî ya bi sporî derxe. Hek mere nizanibe ya jî mere neelimî bi mere qariş nede. Yani qijnikê ra bi te girt nîv saet te dereng derxist ya te nîv saet zû derxist pir ferqa wî tune heye tu bi zanebûnî derneqise. Yani wexta te karî bi zanebûnî derxe mere berî çend çixwasî zû derxe xwî baş. Fakat tu nizanibe û tu bi nezanî derxe belkî deh ra şûn deh ra wî çermê te bimîne heqûsî zerarê nade. Yani ji ber wî wî gerek mere bi zanebûnî tu bi zanebûnî nizanibî zaten li qadaxê me li navçeya me li her derê nexweşxanê me henin û 24 saata xizmet û xebata Nexweşxaneyan baştir ji mere Erê mere her ew pisporiyê derxe ya jî pisporiya wî mere karin mesela wek şehkî ya mûçinkî ya jî tişkî sert plastîkî sert wa wek V harfî mere ewanî karî çêkê û mere tê xorta kene û çermê insan û bi xweşikî tam bînî û mere derxe tu jor de tu tadê bide kenê çi hindirê wî de bi bera çermê mere dide zerare gerek tu jêr divî bikişînî û tu derxe ew jî sporî lazim ya jî gerek mere îtima vî hawî bibîne. Îca ji xeynî qijnik mamoste her wekî din li gundan piranî cana mar du pişk mereva din bi rastî ew ji qijnik talûketirin newsa. Yani gelek
dema merev diçe gundan jî rastî merev ditirse jî cana jî ber bu yerên wisa lê mixabin mar jî her tim li gundan hene yani xelas nabin. İca dema ku marek an jî du pişkek ku însanekî vede. Divem çi bikin, çawa müdaxele bikin. Rojhilata navîn di İbn Haldun divê Welatê me dewleman de mamoste. divê coğrafya qederê yani hakikaten jî qedera me di van tiştana pir gerek ji ber wî havî gerek müdaxela ewil em pir em zanibin. Welatê me zanibin. Çünkü em di rojhilata navîn de daîm şerçûn û pevçûn û çîk heye û em ji kêfê hez dikin. Bele. Tiştî kêfiyê de kêfa me xera neke gerek em zanibin. û di welatê me jî de mar û tûpişk çi qasî hewa germ be û çi qasî li ciyê germ be heqsî jara wan talûkeyê. Yani welatê me Hava jî çıkas germ be. Hava çi qasî germ be yani tabii nav wan de sporê heywana daha bêtir zanim fakat çi qasî germî hebe tûpişk heqsî talûkeyê û mar jî heqsî talûkeyê û li welatê me jî pir hene em dibê marê reş henin em dibên marê kor henin em dibê marê teyar henin yani Cur bu cur mar hene. yani Cana me henekî xwe me hevdû tirsan jî mamoste. Hingî ku mar pir bûn. Gelek kes jî ditirse mixabin. Cana yani ketinin bedduayê me nifirê me jî em wexta nifirê em dibê tê pîra min rahmetiye diya me got marê kor em tevede yani Dibêjim weka marê kor e. ya jî tarîf dike dibê wek marê kor e. Yani ji ber vê havî gerek em bi müdaxelaya ewil ji bo mar û tûpişkî em baş bielîmin. Yani mar ê bijar heye jara wê o bê jar heye. Yani li welatê me bê jar hema ez bibêjim pir kêm insan yani ew jî wexta ki mar insan veda wî mara ki serî wî wek tîk be û çîk be ew ya o teriya wî qut be çi qas teriya wî qut be û serî wî wek ûşkenê em jê dibêjin wanî be jara wî daha zêde ye o jar e û teriya wî çi qasî dirêj be û zirav be heqsî jara wî tune ye. Yani vî havî mere kare mara şevdû cuda bike. O tûpişkî çi qasî reş be heqsî jara wî zêde ye. Yani mar çi qasî belek be çi qasî belek be çi qasî rengî wî cuda be heqsî jara wî zêde ye. Yani veya Daha kamusa bahs dikiyor az dilemiş bütçe. Nikam va bınarım. Yani zaten xofavi pire yani insan ana dişna de mere xofa mar o tupişka hay yani hakikaten ji ana le velati batiye jmuş muşkat tirsin işte va çik tirsin mere de çima Demiş ligori vallahi bana tiştek ana. Eril cemma müşkvan. Ligori hereme yazıyor. Fakat mar o tupişka yani xofa wan pir tirsa wan dili insan de hay yani hem jilgun me pir çibunun yani pir mardinin İşte vakta mar merevedim mere zanib çavayı marek bijara mar her gora cudaya ve gora şekli mara degişiki mesela hani insan felçtiki hani mar vakta insan vede tamamı Avkas tesirdik. Ere felçdiki bina mere çıktıki bina mere çıkbi ve hayata insan kadı. Henik mar hey sadece tansiyona insan damara bir perfredikin damara perfredikin vakta damar frebi ve insan bayılın beheşt gibi. Ere henik jari insan jari mar aslında vek cismi yabancı bu insana alerjik ki yani aynı etki aslında. Bevi havi mar yani cüdayı çıkıyor ki mere cik mar pe veda be cik mar ya cik tupişk pe veda kere avuli mere cik birinavi binare ve birinavi tişki garip tede heydi ya antenteneyi. Yani ana mesela mere pirnika jevdu vakatini gere mere en bizu zaman ki zu mere haberi bide 112 ambulans veri ya yanji
به هوا کی مره خوب گیجینی نخوشخانه چونکی مره نزانه وی معرا که چکاوی چاوایی او یک دودا مره کاره به پاکش که و تشکی چیک بده سر هگی بوز یا جی تشکی وقت جمعیه هبه مره بده سر اره مره بده سر انا وقتا وجودا انسان سرما به داماری وان تی سر هفدو و گرم به دامار ود و جی وجودا انسانه جی وقتا مره ورا بجمدینه وقتا بجمده خون پر نارو نایه çünkü mar وی جارا خو برا وجودا انسان بده دور ده ویا چقاسی تو کم بهله تو چقاسی درنگ بهله تی که ناو سیستما وجودا انسان و خونه انسان و انسان وی yani jar ببه وی جارا بلا ببه خصی چقاسی داویه بخه خصی daha fayda وی insana iyice mesela ami ya lenge insan gitti ya desti insan gitti mere karı bir mere joru berjori وی بریناوی mere henki giredi mere giredi mere nehil khun her vere mesela ve çözüm ki ve جبو آلیکاریا کی باشه مرک لجم یه به جبو میکروب نگیره مره به صابونی جی مار به ودای مره به صابونی آوا صابونی بشو باشه yani o mera billez bu gecini nekhoş. Aslında makalam mara kir و taluka mara kir tabi fayda maracı hey yani. Fayda mara ne? İlaca ilaç van ilacı tıbbi olarak kullanmış dikin jivana pır jibber van jite girt. Mesela bir yek cihat biramı mesela vakta hipertansiyon emcir bir tansiyona mera pır bilind bir jibok mera بلندی تانسیون بخه جارا مارا فایده دبینن yani mesela miligrama ve ayar diki görevi havi çıkası karı bخه bir havi hiç mara peyda dikin yani evci yani Xuday Teala her tişki jibo tişki çekiriyor em hinki insan em hinki çafsor bunun aslında mere پر نر سر وانو مره پر نر سر لانا وانو و مره نر جی پر وان اوجی پر ناخواز zararı bide insaniyacı çünkü tabi mar disici her zaman Tabii marek dibinin mamosta yani jubome geleki talukayı cidem duhazın bimari bukujun. Yani çapkın yani demek eman haliko behelin mamosta detersin ki roja kadın varın da mekin yani bir avayıcı bela kovandırdın yani bu kabul. Yani hegli merebe mesela na mala merebe vela na askarış nadmi nabe yani tabi ana hizmet ninu derketinin o Paris'i hayvanata pırın emnevir bir hayvana emme bükücün fakat mesela mere karı bavan ki ana mere bu khazı zarar ki bid mari o mere nizanı be marcai zararı bid mere ba belediye ki ya mere ba zor yani ev zevdikin ev profesyonel psikoloji zanen çekini o emme bavan ki bravo verin am hayata khona tehlike o bravo جواری مدر که به هر واری خو بیاوی saat hoş mamosta inşallah em bu yere nusa yani neyen marek nebinin du pişkek engezmeneke yani ledi sajjana ten seremere cahin gacı müdahale avul disa geleki gring o dert ke vahole diski dile cihat biramı mesela meşe henguf موز وقتا مرا ودن انا موزه سور و موزه کرام جد بجن وانا انکی تعلقی الرژی آن زیده fakat موزه سور şey موزه هنگوف mesela ana tıbbi de jibo ilaç olarak yani vakta mera vede aslında mera tedavi ki sali çünkü kongre ki Malezya'ya روژه دو جاره موزه هنگوف جبو تراپی جبو تداوی ilaç
olarak yani Vak ilaç bir kartı. vak ilaç kartı çava mere derciyel xwe dike moze Evri datînê wî derciya moze çî dike jêr bi latînî dibe apîterapî. Ha. Apîterapî yani ew jî tedaviyekî yöntemkî heta digo mecbûr li ser kanserê nexweşiya pîs xerab jî vê apîterapî Bikartînin. bikartînin yani. Satan hoş. Hakikaten emcanat bejî qey pir talukeye pir zarar didin ajal ji bo me pir talukene zarar edin me ji bo tenduristiya me nebaşin cê îca êdî ji aliyê tenduristiye ve jî ajal em dikarin bêjin gelek kes bikartînin yani. Ya divê peyvê vedike mesela insan çuqasî zer be. Bele. Çuqasî em tedî bê kezî zer. Çuqasî cildî wî zer be ya parozer be o ça yani çavî wî çuqasî renklî be ya alerjiya wan ji van tiştaner daha zêde ye. Yani çuqasî vücudê mere Moz bêtir rengî tên bawan ne yani bi wan ve de daha zêde Kelmeşî tesîrê bêtir dike. tên bawan. Kelmeş yani haşerat o tevî mar û tûpişk çuqasî cildi insan yani çerbe insan çuqasî spî be heqsî zêde tepkiye dide daha xesarê zêde Bele, dide bele, bele. çuqasî esmer be heqsî daha kêm tepkiye dide ev jî yani tibbî xwedê wanî çêkiriye. Saat hoş mamoste edem. Sağ ol. Em dîsa bira naverekê bidin. Em dîsa hepkî behnokek bidin di vira me staneka din ji mamosteya xwe ji stranbêjê xwe godar bikin. Kerem kin. Dar
serwate ez bu medigin vicdan bıkagi carki veregi carki veregi tune royi lele tune şevi ke got yeçi lele durdurevi ساعت خوش مالا بابا گرک سپاس بکم بله به مجارا دوام بکم ماموسته من بحثا هر تشتی کل لما واسطه دما کو بوی رکته سریم قضای ترافیک هم در باز بکن آنجام لمال بکوین جانا خوینج بدن آمده سریم جی پارسین ما جی ملیم جی دستیم ایجا دما کو خوینه که وساز بجم پر دبدن آمده برشم چی بکن ام چاو تب بکن چاو مداخله بکن مداخله عول جبو خوني وقتا درك مرا خونجي بي جسري حياة بني انكي جداية مثلا عولي جي بوزي مرا خونتي ساجي انسان كي جي بوزي بخون بي مرا يتشاوى مداخله عول بكي خون وقتا بوزي مرا خون جيهات وقت شركتي گره مرا پر خب پاج نده مره رونه وی انسان یا جی ای مره بخواب جی مره کاره و یا جی ایک به مره ای آلیکاریه جی بکه تی اینکی خوا غول بکه تام رونشتی اینکی مره خوا غول دکه و دورا 3 دقیقه مره یا جی 5 دقیقه حیا خون بسکنه گره مره به دو تلیه خوا اینکی بجدینه و مرا نفسا خوشی دوی خراب بسینه اوه جبو پوز خونا پوزی مرته مرا وی هاوی کنه مداخله عول بکه zaten 5 dakikada چی بو اگر گرمجی مرا وقت خجالم ما مثلا سعی که هواجی هدیه دی گرم دبه اره zaten tava metuje tava mera velatê metuje o xoş yani em hinkî tavê em şikayetçînin fakat insanê ki hiç tavê nabîne tê pir tên ji tavê hez dikin mesela wekê Rûs wekê Alman wekê Ewropayî her roj وقت اسکاندیناویا بیشتر اره اسکاندیناوی پیشش روزا هیچ تاوی نبینه یا وقتا مره او تاوی نبینه اصلا سر پسیکولوژیا انسان جی وقت کبی دپرسیونی aslında tav خوشه yani ama mere pırıl ber tavi bibine o ta vakt tava me tuja velati me be tav meredxe tav meredxe vakta tav meredxe یک جیب پوزا خون پوز تی çünkü damari pozi insan jbo germiya derve bike damar giş frede be vakta damar frebe be zrav de be xun de be ve yani xuna poz ver aslında ne per talike ev jî savunmak insanı fakat ki xuna mere kim bi o ya jî pir devam bike ev jî muhakkak mere gere müdahaleye avul ji bo xuna poz bike eğer mesela kaza ki ya kazazada ki ket xware ya jî trafik kazası derbas kir wî birîna xun jêtê li jorî qalbe yani jinava mere ji qalbê mere ji dilê mere û bejor be mere wî venexê daha baş. Çünkü yani aynı mesela avêyê tu birîn li jorî qalbê
خون کم داره و وقتا برین و یا مثلا دست یا جیل پیم دستی مره به حیا مره کاره به مره بسر دلی خواه مثلا می به دستی مره خون بود جبو صاد دستی مهلدن نه اره دستی خواه مره هل واقم ليما اكتب برين يعني مثلا انا قلب وقت بومباكي يعني دلي مره وقت بومباكي بومبا و دامارجي تو خرطوما ببینه چقاسی تو خرطومی بلند به وی پمپا درنگ دشینه یا جی daha کم دشینه و وقتا برجیر به هیچ پمپا نرجی اف درجه عین به هاوی تو مثلا وجودا انسان جی دو خوین وقت آوی تو چقاسی زیده سر دل به حقسی daha کم چیده به او یک ایدو دا مره سویا قلب و برجورتر راکه آدو دا جی مره کاره به مره بریوی برینی هکل ده وجودا انسان ده تک هستی به مره لسروی تک هستی امجرد من تورنیکه مره گرید yani مره به پاشکی مره به قایش کی یا جی مره اما دری دورا خود مره چی دی چی پاچی اری قراوات چی اما مره چی دی بم به yani tabi beni küçük mere per gredi mere zararı gere mere ne dur mere beni fraba gerek. Arayınki beni fraba yani beni küçük tu per gredi ya o zararı dedi çerbi insan. Kuyun naçanayına sahinga. Yani hem jibo kuyunu hem jibo mesela خوشتر ظرف بکنم سامله yani mesela baskıya yani ve fizik ya yani mesela tu der ki teni var bu ki tu ne kadar zevk ama çukasi freb bergavi freb o tu çukasi baskı bir ser daha zevkirna yani Xudayı Teala var çekiri ana arter emjerd bejin dedi xune dişine labata zor tez zevkirini yani kaygan emvar bejin yani kolay gere mere tam baskıyı bitser ev sistem ki bu xune sekirandına xune ji ve birina ve per ne çikbe mere karı bir tampon le çeki paçki gerek temiz be yani mümkün bir de çenti mereyi müdahale avul de heb cemere mere de çenteyi vi de steril heb steril yani tüm mikrop tünebi o dezenfektan هری داویجم آموزت پروخت من ما ام بیجند چانته مداخله اول داد چه هم و یا جبیجم پروخت من ما اره yani gene mere vi havi müdahale avul de çid lazım bir mere ki lazım ya av hak mere karı bil mala khod araba khod çanta müdahale avul gazlı bez turnike responç lazım makas ki lazım jbok mere çibiki bana havcı pam her mane de araba de ciye karda de ve çantaya müdahale avul alikariye avul de hebe اره دولتی مره گره الا چنتا کی مره هبه yani وره ساعت خوش ماموسته مخابن پروخته منما مالتا ava seroke heyva sor Diyarbakır'ı Ahmet Demirel her davet tuqazi çiveciş mera yani hiva sor bu müdahaleye avul per çikivan hayna van devan hayna merkezi me perin o ki velatliye me hama xandavanı niyavi hebe ya dibistana avuli قدان دبه براورن ilkokul mezuni bin ya xandavana wan hebe براورن em müdahaleye avul hem derzi bidinwan o hem jî em uygulama wani pratîkê rêwan bidin em li benda wanin o jwan lazım ji welatê me lazım ji xelkê me lazım em vê xizmeta hîva sor olarak em li temamê welatê bajara em dikin ki bixwaze vê müdahaleye awil bielime hem ew hem wekî din jî tenduristiya wezareta tenduristiyê jî vî karî dike gerek em giş bielimin. ساعت خوش ماموسته گلک سپاس پاسپورت مداخله اول حمزه زنگین گلک سپاس هری داوی و نه چشمره بیجن جی سر پیشی سپاس کم جبوی وگاز مداوتی ورکر ام هاتن ما آلیکاریا کردی آلیکاریا اول مب کردی جی جمیوانه خورگوت
ام ترکی سلوگانه کی مه ہے اتفرمی کرمانجی بیجم کرم کن آلیکاریا اول خلاصیه جیانه بله گرگ ام تفهیم بن و از جارگی دید سپاس وگازی مکر saat hoş mala vava خوشتر Stranbeş Nimet Yıldız Gelek Spas Sıkım Müzikşen Ali Ekber Ergün Alican Koçer Saim Ertem Gelek Spas Bele bineren aziz meiroji bernama xo bi dawî kir sibêdî sa dehman satî de em ê li vir a bendava bin heta wê demê bi mêrin di nav xêr û xweşiyê de dem baş.